obi a wodwene enyafo ho wodwene abatan ho oni bie ho enyanka ho a watimi akase efie bia mu nipa enso pen mu bi enkosua de na de nyankopɔ de ma no empie no wo se sa nipa no yenyini nto nkyɛn ne emfa sabe enkokɔ abobɔ nse mbobobɔ bi emra ye wo kura mu na confirm tu ye minim se compass na yira confirm no wantimi ansa ama back and confirm aircraft omutu ye no o ma yira compass no o ma ntimi ama back na ye de bia yenya na yense o mai afi mi ko sini adwuma no so me sini esima beti ha ma me nkyere bi nia no me de sini ye madwuma mu ni mu na ye wo mai mu sini ye twagu CD so ana ye wo kure mu ha sini so adwuma so ye de light power ena hwe yanka bia nhyem ena ye say light no aban no a eye NDC aban no o ma je light no na minim so ba bia o mo de akoto emi ye tu din edin no ye Dumsor na Dumsor no sabe okwa akoto CD o de kwa kwhye deck mu power ni ni ho na wo se o de ede na behwe enti enam so ma company no a etwa CD no wo madwuma no hyase ye den e collapse emo mo sesa wo ne makoi abrofi so etwa deck no de ba en me ye CD player ni twam afi obi nkonkoto sini bi na wakoto saade no enti eno so eti pansam CD afi de be hyan me pa kire mi ni NDC ni wadaru ma we de ye sebia me cassette ya ye mfa nhye yaso enti e ba ni saa de ebe ye ba ni say ye be jai CD hu adwuma ye den eye because Dumsor no aba boy former ma company ni nyina akọ eno na se NDC for na amoma omuba no eye mrantie na omoma omuba na eye sini no omu ntimi nkyerechire mu ye omu gusu twa matoro enu ti na ma akoye se NDC nya akono kanu kra ni kire onya se enam sei ena ye de e ma ne baaye enam ne o kasei CD no ko na so power ho ye yegu YouTube power ho ye charge ye phone no e ma YouTube bosumi bia Sam Nkrof no obi akoyi ni de kakra free ni YouTube account mu ye den edididi me senior foforo ma sha ase na YouTube no me mlantie na force me am so mo ntwan ansa ye pese ekwan ye befa so a obi abetimi atobi asa ade akohwe no fie no ye mfa sa akwa no so no msi dabi ye sha ase free YouTube me kire o mfie miensa ben senior hodo ama yegu YouTube a enya sem ketwa bebre me no kasa mi fribi so na me bai latest okra uko Facebook a omu premier bi kra enche a egusu a eba ye sini no na sini no so de ye be ye sa why na won krofo no a ye no omu ye sini no na Ghana fo say omu wonya nika na omu se ase se omu ja omu sini hwe eno na akoba se akwa ye batabribria ama oma sabe mekan se omo ne na mu a minim ni omo ye ya misire nya me se omo de omo ho bebo MPP abanya ogbo ade na nkasa ebe ma won kwan bi ama won atimi anya bibia entimi nia se onim ni enti asini gu ya eye NDC Dumsor ene mesi ni adwuma egu ye ene ejako enso so ede eno no na bia no onim bia onko Honey Jones TV ana Honey Jones maybe ebeja movies Honey Jones TV ana Okodie GH Honey Jones TV what dey so opposite what dey amami ebia na so opanyum so atie no open pass die bi so a onko eye official.ejako ana setete mofra TV ebia na so mo pese omo show movie ni Naija ama na sa post ani beto enti na mame nko eya ahoma no so bi eya say bie for lines na guma fe hello na wa nkasa nkokọ ya ye ka ho nketinketi akokọ se obi awobu ebi woni danchi ukoye nkura se bebre wo ho na kwanda no achi bia ye den no ware na sankokọ no ewobuo ketua num ebi ewomu nuru 10 no na abrantie bi beto cementi etwa blocks so ato ayan ro so esi dan ni bi edi ni ma esisi ye
enye ye womo pegu ye ni mu ase eti me ka tia wo ye NDC ni wo ye MPP ni wo ye CPP wo ye PNC wo ye DFP wo ye afrafranto wo ye hwan me ka tia se entempa ya emre no enkechi tutumirika fa ho babo eye MPP abusua no na udrim no nya dai emrem na nyankopon kura nhira aba wa ewo mu no nyina no enya ne metoa MPP fise ne bebre ma omo nsaso ewo MPP platform so a omo so omanya adwensa kira ebia ne yeka no na omo pese omo ye oman mu nipa bia se sebe na nanom ne mpanimfu asofo ne mpanimfu a eka bi wo mu nyina omo ye nyina se sebe mesra meka ho obi a sebe yenim nyansa etinka waka sesi a na odi akire nanso unua bi obabi padamfu bi ba sebe awisia babi ajanka babi a ne maami ewu aja na odi na je obi a sukuu sam obenya kwanya kobi abaye panyimpa lawyer ni bi abaye judge ni bi minister ni bi ebi mpa sa akwada yi be president ebi be police ebi be soldier ebi be businessman ebi be sabe nyuntofo papa bi no NDC quadrum die enka sankofu ni nyina no de bi omo nante basabasa na gbase okoye party a wakamu agu ka mu se munimachi o munimachi esabe nkum be kire na busu afi enti lower dencha enim se mpanyifo mu nananom police ha asoja ha asofo ha adwadifo ha businessman ha omu nyina nim de MPP ebetimi aye na omu nim de MPP so aye den aye na ohwe a eye mi ame wofa aginsam papa no me de me friend me wofa bi se mi nim no na me ne medidi na chi so kakra me kan se ebra oye na dwe se ye de no odi ezin bang anim no behwe mmoa ene adwumaso a papa ne ye ya behwe tama ye kwakobie eye meka no one district one factory adwuma no chese na papa ne abo no homodene so odi muntinti ben ni enu nti onim ne ye ema Ghana for youth no onim ne ye ema Ghana abusua bia enu nti na sese ye bo papa no echidom na nani so adi hu ene na dwempa ne na dwuma dene ne na hofama no opese wode beso Ghana no ni dream no etimi aba na minim se eba so a eye denchiraman enya dia abranti anasa babawa ebe 97 bia basabasa na onya bibinye onim adwuma bio no onim se ne ye adwuma soso enu nti ye ba bebo ni chidom free se ya anya ne sa na se obi dia asokwa abedane ya chenchina de ewie chire na kaka se mihunyi anka ho adanse anase ho aduro eni babia enu nti ana ma ye nyina ya ba ha no eti na chese yetie Agya ko yetie uye ya na chese NPP ho donti na mo bepi mo hemalo wade nchira sabri pa wow na mama bisa o obetimi akache Ghana fo nyina hemalo wade nchira fo nyina se wo ba be di NPP echi no wotu anamompa yeah obi be kache se Agya ko nka wo ye actor wo ye musician na ade na obedi NPP echi yenim se ye mpanimfo bebre a menya ma politics mu kra no mu di party a me kan se ye no omu na etu anama no mu di omu achi omu ye Ghana fo obia so wo ba bia sebe ofiri so okwa ebede ebeboa no na me so be hwe a 2016 anase ye mfa nko way back kra president Kofo ene bo mabaso sabra menyina platform so say me ye campaign ama party bi but na me to aba betoma ba ma na nado dankwai baba no eniema mimi hun mani so no nye me fiti wa na mkoye me call president Kofo ho street so olman me pese papa ye obai me boni chidom osi Kofi minim ne obetimi aye minim se ne o ye woniema ko na kaka asem ne nemum nkasa ntie panyi bia me say thank you olman ifiri ho na ye de me call na nado dankwa na nkasa ne fie ne ho ya ka se Agya kosu wo baba chidom na waban na bapa wa no o sorry ya no boni nsem o se Agya ko abai die meye president ampa obehwe a free SHS no e start ye no ye ni nipa a omoma ye bo hu de ro TV so
ye nuru baby na papa yi eye suku yi free me sanya adaje call nche wo office o Jubilee House ekoda na se papa me da ase se me wodin na mabebo ade hu dawru na afekura ma watimi di aba ne de e kire se utie Ghanafo esufre na winim baby a wo free so ye den eba iti abaya na so omre sei no odwene Ghana adehye nyina ho mame ebeye yase efie bia no obehwe efie ba ko bi ni mu nipa nyina suku yi omunya bi koi omo hyehye gina ye pepepe omadi ye omana motuo na efie bi soso sikasem aho kire maame enkoyi ne ntima nton a ne bantimi nko school tese wo nya tade kra ma ne hye ebasa aya na edi awreho na ye den eba na adodankwa akufo ado ne MPP aban etina se no msi dabi suku free die ye bi enkuruma peso wo ye ni wosirem na sebe mesrameka onye sirem nko ene Ghana lower denchira so ye Ghana Cape Coast ye Ghana Takrade ye Ghana Kumasi ye Ghana Achim ye Ghana Kwawu ye Ghana dia voter ye Ghana Wasa ye Ghana dia yenkani nyina mom na fie bia no sebe yenye nimdiefuo bi sunya den emfirim no watimi aba beboa abusua no asa agro asampa enne emawe bebre awie suku ebi kura eye nurse ekina meyi bi akire ama amanfo ahunu se omu nyina free eye free SHS mu enenne omudiri bi aba bedru si etimame enya agro enye we nya mabusuani ana we yemi krom ni ana we yemi wo fa adamfo bi enti yenkotoma ne saa kwa na oman no ensi apene da bi eye di obetimi aye ena edi ni gina twerene ano na adodankwa akufo ado a ne wo jemu de ama Dr. Mamudu Bawumia a wo ba betena Ghana adwa no so no one ne MPC a ye pese ye de wo mo ba no mbobo ne chidom a meka se aginsam miami wo fa ono oba no waba susu awie minim se lower denchira muni abro sa braidie monhwe babia Ghana ekekako na monhwe se de MPP esiesi oman na omototo oman enema nyina aye no hwe MPP ya ban bia so pese ohun se nyame ehira MPP a ana womunim ya hwe tama yade yi friend say corona de virus meboa sa corona sa kwabran virus bi no oba ye no hwe wiase se de ne yesidi anyaka triple nipa esi wom ye bi mass hwahwani na Ghana said you wototo yakwan edifaye ema wiase nsikasem nyina tete pansami mekai say eye president e wa free so ane opeso osaba ye Donald Trump obusa say hwan ni sa akufo ado no a watimi etoto eniema sa wo Africa no Ghana inipa nyina hwe yeso esua ye drone system ba ye abrochire ne ye no eso Holland kura no ha no ma ba beje eye drone system said e kwan e fa so e fry drones no etimidi nro sebe ekoma ayalefo ema omunya nkwan na watese yese enempo aboatia ka obi amanewu debi baby biala wo hia moja no obia no drone system no e de beba akwan suku bibia wo ye bia no ekoye rewesi omugusu amoye omaye dodo ono asoso eye ni yade sebe enya so yade enya de obi ate aka kire enipa bebre omakọ no omunim etimame onipa obeye fie ye ni de ono ebo ni chidom enye sebe mo mame mera bi mo mra so mo mame yeso ya medi bi dabi enye ni sa MPP aban bae no omame ye bedi bi omame ye beche afa omanye fa wo de mame fa me de mo se Ghana si epese Ghana di yie sebe oda mu wasum bedwo wo na abrantie bi enkoso ane men emama hawadwena masa abrantie no na brabo no ensi yie omugusu amototo akwan na de ababedu sabre yesi ye jem ama ya no mu a de yeye bia besai yenim President Kofo yes o si Buankra Elandport aka ho abepem sabre afena na adodanko akufo ado wo siesie wo ye na dwen se obeye airport ya no mu bai
omu ba be suso mu a ede o mani be hwehwe asase no amount mi anye hwe ene na nado danko Akufuado ene Kumasi International Airport waye medidi yese bebre ekoso eniema bebre o kwa market circle takrade hwe eniema Akufuado aban ene MPP aban eye wienu mu kire se omu nimu ye ene nti esese ebo onchidom na omu ye ekokoduro ya anya ne saa ne agemu a eni pa ekoso akwanya ye suku a yesisie eniema ekoso nyina no ombe jani nyina gu na chese o ma no ye tekwa yachi abrebia we nye sori mami medibi asem we ye di onimu to ene edi ni gina twenia no eti meka lower denchra man mepa mo chew na me de mensa to mensa yem ma me no me papa dum mesra mo nananu no nti mo nananu mo e ba ni nti se de o ma setinam ebe gina abra ni nti enu nti na honorable ajinsam ye pese oba na onu wonim ye na obetimi so aye na woye bida because adwuma bia de papa we be gina no bia no woye ne pepepepepepe ema ye boye nsema no tibesra moamode hye sabi won firi ba bi no baaye moamode hye eti wonim na ni ase said obema kurei etumpon afa said obaba akoda mpanifo sa brand Dr. Mahmoud Baumia wakosra mi wura say na mpesa me yediko lower denchra say na mpesa me ye ene ye ntu ye ni hwe onya ma ye kura hwe astrotef awoye hwe ne fe emlantie ne maba wa sabi sports ye omode no ombenya baabi aye den aye sports no no ma ye ni ye soso no mo dia ko manim said ye ebinum ma ede adura kira ene fie emu aye de no eti mesrem mlantie ne maba wa mo hwe de papa yi ye mon hwe de papa yiye na muntu aba no emfama no number 1 muntu ma eye Dr. Mahmoud Baumia no na muntu ama ajinsam soso said ye be ya ne pa wa hye ase nyina no wode bekwa awie enye sa ya no ba omo be se niema nyina etiefo we say eyero kofiedu ejako na wote na no di ensam no ena wakyerem ne se o se to abapa oto edema eye Dr. Mahmoud Baumia no so wato esanso e de ama Yera Lawrence kwabana okumkom eye aginsim na mama bi so we de o se edwumre ya do ba bedo so e de ya konkonsa wate ba ko bi wona so e de ade na wo pesanso tiye e wo hemale wade nkira fa Yera aginsim ho am wa pena asem krabo me bedu ya ne yese na me na ne kura sa de okumkom na onipa ekomode wa obekai wo anase ukone nchen akosu kire no a obeti nanim ama won saa nipa no na nyankopon hwehwe no wode ne ye nhira soso emakura otimu ene o maye wo mu firi se wose wanya ama woni anum ketua no wanya ama me awurade papa no wo yesutie ode o ha bia akone nchen a se saa bre no mpo ontimi nsovo oha no mawa onim ni obe no obeka akuma beba fom na mresim no waye ni sa pepepe edi amam eti ekoma ya na wokum kom de na chese mani agi ankasa fi se mrantie no a mehu wo mo kwan so ameba no mehwe se de omu gbose na kire se papa no wo mani agi no ho omani agi na menim se me maame no ene etichafo wo mu se be mpanimfo wo man mu nananom mesre mu we de mo fa nche me se me ma ho na me to man mo sa netie umfo do so ha uye ni nyina na nanam nyina agi na to mu ni de mesre mu se mo so mo bobo ni chidom bi nse drofo mbombo ni chidom na ni drum no etimi abam na ni pa o pese wo de ba lower denchra no etimi aba Jacob, I maybe say we me nimbre party oba politics mo dey but me nim say way back 2016 ewo year politics na uginim di ma NPP atoa so saaba pem sabre ya ye ka say MPP na bi mo eba politics mo sa no mo support party bia ade ba chi obo so mo ka menu me ho say me call party we ho menu me ho say me call party we be say me free ho me kwa ha me free ha me kwa ha we yente say wakase wo no yente say we free sa party by akọ party bi mu wo secret ni say sanity me ye nipa me straightforward
me do wana me do me pe wasema na me pe wasema Mahama politics no mu say me ba muntua meka me nye minister me nye MP me nye DC nemum nyame de me ma party say me ni monyam a Ghana fo mo adawro ma mo de ama me no me infantile party na chi ema emrante ne maba wanti de me kana se because me ababa wa na abrante bi opama se bi anim se me nka asembone enkyere mo da na me nkyere mo ne enye soso da de ye na abre bia no be ka kire onipa ana MPP ye party a ma we ni mienu nyina me say MPP ene ye nuanu ma ye ne omo kan omu nyina ye Ghana fo na hwan ene ni muto ayi nfadi nyina tire ne ano so ka sa o de ye nuanu ene de bi sa o ma me ka sa ya na emu oduru anhwe ya na watimi anya 1% no so wa ni tia Wini wandada. Japo minimo. Mimi. Omama. Oh no. Eja wumbasa. And come on, so Ejako. My name is Sansi Jumtini. Better jump. Na Mashu any ma see a betty I didn't some whom be Yashu any my interior and I wadakim. Yes, I'm doing and same quine. Now, me information say ampon miniaketoa where ye be abanam si there be yen in town which ye find ye did who said and no ano dear a danger. Ubi biala besum na yede aye asia kan no because enemy tie enumi ensem wo mu no kire se on se opanyin no me ba Martin hu nsem bebre obi a oyi akwan minim senka aban ene yi akwan mebo a to ko mpibia ho na ko ye yobaka sa aban na yeden eyi kwan no nipa onim ni man ana ni kuro no how na sebe kakra bi obetimi aye ne kirew se esese e bona baso enipa e ko debre ahenu a wa ma mo scholarship munyina mu asumu a e kirew se obeye fie yi eniema ogusu a wo ye kire se aginsam wodwene ni kromfo ho wodwene ni mpatamufo ho wodwene ni man ho eti sa nipa we sebe enye mpinu a keke na eye ne desu obedi MP do sabe baby anyankopɔ ahira na duru no nya mpinu akeke nemom yemfa ne mra ho na nanu aduru dwom no wontimi ni aban kasa na nipa esese ne man aba lowa denkyirafuo nsaka bibia no omo nsaka enyinti na nani abre no eka wono nko ane sabe na busua anka obeti atena na tabi o ye nadwuma nanso wodwene ni kromfo ho fi se abranti ada babawa enya bibi ya wono so asum badwo no dachi bia akra no kokra bremu no na odon sabe ponse papa na bu ami a ene maduru sei etimi sremo minianu nkramofo enkramofo a muwo upper lower denchira hema yes ekura na ya na ebitimi denchira na ya na mpese meka anti denchira mpamchew mumfa ncheme denchira mesram minianu nkramofo a muwo ha mo kwa akoto abana eja kwa brantie aka bidam be ma me ho ofe na mi dina de me se mesrem ada se de munim Dr. Mahmoud Baumia odwene nipa ho obi a woni bi ekwa ne nche a otwe bata ne ho na ne ya ne niema wa abaye no man mu nyina kire se o bibipa e de ma o man no
ye be shasi aye digital ehun sensem digital ehun sensem ebisi enye ebisi esei ebisi enkoso ebisi eye sei ebisi eye sei mini aba ene ye yes a digital yi ma ye anase Ghana card yi ede ma ye no wo de oso ubu odu akosi asamankwan se onkura bi na akọ bank obetimi ayi usika usika ni yempime nim kura na wontimi nyadai enyi sana akwasi broni kromutie mekwa Britain sana tie uko South Africa ha ya kra sana ayo moniema ebe da ne ehun se we ye Ghana ni poti na bia we free Senegal esesi ehunu Ghana ni poti esoso ni emianu bi se enye ye ene ayeye sa nkrofuri de omo ofa ase ne omo nuane abusuafo nyina afroka ebi fa takureta na omko sala ahomache no miensa ekotromudin aye Ghana card ye be ye school free ebi si enyeye we de agise 20 years asem dream nu na woni bia osimi ni bi ani so ade hu nu ni bia asimi ni bi so enyeye anje bia ana omampanyin akufu ado oni MPP aban omode hihye so mini aba efri se ye hye free SHS asi won hu se o ma stop da enkwada ye akwa awie ayem se we kura ye toso sei miensa se enan ebinum akọ omode abenya omadwuma omoye anya bia kura no obehunu akenkan obehunu atwero kakra bedi ni boto no ye ni business obi ntimi munu mfaso obetimi akodidwa abenya bia hwe ne maame aberewa ne papa woni bia bibini no no anya bia boa fie onuanom anya bia boa ho ama mo so abrabo no SCP eti enya ye honhomfo no mempese wo mbaba bedi o man so na oman yatete apansam ye se ebeye ye eninti ni yepem koyanim yekoyanim yensan yachi yekoyanim na Ghana fo lower than chirafo muntie aban bi bai obeka say ya jene ne kete ya jene no ye wa refie empanifo wo man nimdiefo wo man mu eso se ye yare awrefie free say eduru sa breya obeba beka ensemde e de akira sa ma wode ukokromoti akwache no enti de obeka kire bi oka kire yen na me amanko university manko legon manko polytechnic manko KNUST bia na so me madwin ye sharp se compadis bibia to so en free so gise me anam free se me den meto atwene enti me kai me nyare awrefie esumu ayada ni mfie num asemfie na anefa me kai papa me kai nyina necessefo a na wo malawa yemfa ma wo no me kofi me kai papa national health insurance na eked aho yasi ye cha Ghana ni bia ahwe abenya 20 Ghana me kai papa ene sa niema we nyina na nado dankwa akufu ado one Dr. Mamudu Baumia ene MPP aban etimi aba betoto akwan ene national health insurance obi ama magina bonten enka se yesika kam no manfa ma ya nya adwumenti enipa enwu dabi obi ala nsaka ne de pepepepepepe na saban we yesi empe saban we na honorable ajinsam otaitire opese omo nhihye no wode babua eye lower denchira eye ne man anase ne kuro eninti maame nom papa nom minianom mrantie mabawa mu amawie suku amoto abani biebe eyeye enye mu amu abato ni nurumuso no montwae mo brabeso nemom wadi mfiedu nwotwe na auto abani biebe yeye nko ade a ka kire o maame no papa se me kwa akoto abano edi amana na adodankwa eye Dr. Mamudu Baumia eni MPP aban na meto number 1 ma Dr. Mamudu Baumia masato number 1 ama honorable ajinsam na otimi akwakobo ni chidom enye sa na akwakoto abano edi ma eye Dr. Mamudu Baumia hwanum ne baba akota na chi ene mo hwe de parliament eye
ebinum pese omu wisu adwen se akwanye ye suku ayeye anka free SHS kura ye no se ye de bibi ba beto se ye de kobo a saa bre ya ye beto aba no o pese o beti ase kura o pese nka anyingu na nka Ghana enhwete nsensam etimisra mama mani na ho sabe mama ye ni ntipa sa abo wo na enipa ombe fie ye no ye MPP abanya Dr. Mamudu Baumiada no na lower dentra agensam boni tidom no ye to abanma Dr. Mamudu Baumia number 1 ni asa to sa abakro no e de ama agensam on number 1 enhwe ba bia ye ko suku ya kira de ya mfa nkonko free 25 ye se 1 aka ye duru 1 ha aka insa 1 ho enko ba bia kokromoti no so odia mo obi ehunahuna ema obi a na ada ema obi amfa ne ntokwa mehyew na mumu kwa koto aba na sire nyankopon se kokromoti ade koto aba yi onu amie empanifo ya dwenim na nhyehyɛ pa ɛsɛsɛ ɔmde ma ɔman Ghana emebi so lower the ntraso no monsanka onyankopon obo oni wiase no onim ne ye no odi MPP abedom ye se ombe Ghana yie no onyankopon no bema wanu asem no ayi nhyira ama lower the ntra tiefo afemebie ahomatrofo no atwom so pese so frɛ na so o kire wadwen bia so betimi afrɛ o want to so bia betimi dia to so 053 ate se manfo sha se se o mu ye didi ajaku ba woni ba bia meko akira no asem okure mu me na da o ayi twintwan na ka sa o starting no oh so unim se bibia wo no kre na esenka ye timi kra starting ne na yesu mfu do so uye ni nyina ana ye dia tutuma ba bedu sabre so de ye maame no ne ye papa no ye nananom se obia djojo no ho no ahwe de ekina be de ibesi enti ne kra de ye de afiri wo ne mum ekina no ampa ye a bedwa wow na obedu ye wo mama fufu bi edia na undidi kwa ye de tata me na msemo de mo ntwe na bibia wa ne bre ene se wo obedu ada o media ansan mada enti for shana so me say ejako ena ye na no edi enkomo e wo fidiem ha no say what ya na wa ba bedu nti ama no akwa aba a mesa afa ye mfiri enkomo twetwe no ase prekopesanse no enti ena wo wa wutie no so wa steady e wo fidie no nti ye mfiri enkomo twetwe no ase prekope ejako said e kind last week ye nya ye rise ya kujo ampon e be kan yensa sansa ne yera Nicholas omane e champon enso so ba be kan yensa eni omudi nkomo bebre ene nso so yakoda sore ya ejako nso so abeka yensa ofidiem ha odi ane koso mbo yemu yo mini aba we de wabusa ma me nkyire mu enkyere ampon oyebusuaku ana meka ne se omane so eka ho a chese yebo eye MPP chidom free say we are the onimu to no ana yedi ni gina twene ano meka ne sa na meka akosi sen MPP eye party se aka ni nyina so ye party a ye nyina ewo man mu ne so ye hwe omu nyina nhyehyeye no a aya na MPP no boa emrante ne maba wa ne oman mu ne pa hia no MPP fo timi ye dodo no a chese omu de ye kɔ yanim enema omu ye no so omu ye bi ja ye ka bibi twi ka se enkadum legacy said ye mo brofo mo kanu no enkadum omu jabi a yetimi di yensa esiso ekire se ampa aban wi bae no sei eno ye na sei no jaye na abeka na aboa eye oman Ghana no nti se ampon no ma ba ha we ye nyama nwe yu ye de ye nyina wi a ye ko ye nim no ye besa aba ni se ye nim se ye wie ni ye ko a meka ni se antohwefo e ba ye se obo ba be si ekire besa aba wusi a ni yesu ye de ya besi ye be ne sa akopem se ye ma obi mfa sebe asokwa enna na obi achenchina fi se o man na yiwo mu no enye ne ne ye to aba sebe ye di nchine kakra na se ekoba se abrantie ana babawa sebe obeba asase so ne nane na gya behwe no ama ne sia fifi na ye culture ne se de kire abibrim esese ye so ye hwe ye maame ne ye papa
sebe ema omo tutuo na ebeduru baabi no na oto nani a entobi anim bibi a oye bia enkoso a emwa enwuma ne dɔɔso niema ne dɔɔso ana yɛde asoa MPP so nkoane party a ombetimi ayama abrantia na baba wo bia nsa ka ne de ampa suku a okoye ne kakra otimi ko watimi ayeso de adwuma a obetimi kura atena ha na odi ne dwa wo baabi a opebia enti se ya ma MPP achidom ama wo mo ani suade hunu no antena se amwa na chese ye no anyankopon boy ya wo ma yedin a enam Ghana fo so nti saadi no yehu ye yeduru baabi